Ija pelih memene lo. Ija pelih. Kian mune bener sayang memene piana ka pinang lo jaya dua. Sayang dong kok sayang. Masa panah aja bersaing. Panahnya mau payas, memenya milu mau payas. Panahnya mau lipstick, memenya milu mau lipstick. Ija ada unuk itu. Benane sing tadi. Benarnya sing tadi. Len gak mana dua. Oh man kengke. Meme dari nadua semangat maru bangun pabuan jemak. Oh, pasedar, mapu sisi gang pangkati baki behe. Do maru nadua. Saya maru bangun pengabak kaca, malir setik ke. Irit yang ken meme tawang. Sebat kena lo. Sebat. Kengken, dija sebat deh. Ijo sebat deh. Nya nawang manian ado natruno melalui mai. Bisa bingung ya. Bingung nih kengken. Kenan panane nih, kenan meme nih. Di jalan nasib ya bisa memek juang. Aduh, kan tunangan lo sing pocol. Aduh lo cablak cegege. Yang sakitnya jaget tunangan lo cek bang. Oh, pelek punyen mo ke. Tumi sing dadi sing memek itu nih. Ayan, Bang. Masa sing dadi gitu. Sing dadi memek pedalam memek ke kene. Kengken Kayak rado gati kamu sahabat. Yang sing bicara benang bang adong menjelaban sing itu. Bang berak ibidan kakali nanang lu. nah, ro. Oh, nyansa. Kang ujang memang lah somah ke kita rado buyut dan kene. Sebilang aja ijo yang sing gisian lagi bongkat lu potong. Tiga kene pengklu pengpat ble kita ble tame. Mai ijo malu. Pengklu pengpat memang megaukan kita jag sing ngak ngudang memen itu nah. Berarti nyama krisekan Tujuan beline kumat. Sing ngerti kau kan memang pengklu pengpat kengken arten itu. ai do. Nah, sang kalau meme yang mepayas ke kene sing itu, yang cara meme ini dituane subuh sanang payasi. Oh, gitu. Yang be meme ngenah jegek, pengangon meme lah say idongan, papan lo pesu petang-petang lupa. Meme mulu babe. Malupa. Meme dia dong orang bapak dia kerajaan ruyut apa gue nak len. Mes ledan berpelai benar dia aja meme nunggu bapak dia gitu nih. Maru dua bapak dia mah kenap orang meme. Menaja nih jag keketo sana say itu. Jadi lo dulu ini. Wah bajang. Ben manian sing itu. Wah kang alih kuranan. Ane alih kuranan itu sing itu pilihan bener pang sing cara meme nasi deh. Oh milin. Buen pidan tiang alih soma pilih tiang alih. Bener pang sesuai masih pangadong umur. Menikengken alih tiang. Di samping umur sing itu. Nah, suge pelacur. Yen suge jag debo metari ke meme jag melayap yang akan ke nang meme cucu nang rotas. Oh lo jodang lo. Pilih nih suge. Bila perlu so kasih nasi nih lo kan nasi tulen pun nasi selo. Oh yang benar berarti ngadokan. Yang pelit lah sama. Dong si tiang yang perayaan itu bisa bro. Mimi sing latongos gimana? Yang ini benar-benar yang kukuran nih. Saja mi. Ku kemunya nih mau lucap lo. Turen meme pengpedas nama. Yang parinekan jodoh jatuh karmonet. Dadi sing besamat bakal pilih. Ane suge, ane tiwas, ane bocok, ane bagus. Donak sebagai dasar yang widi nih ngudukan. Luang saja memang lapiana lu kadadu. Nih lo kalau ditakon oke meme. Nah apa kadako nang syarat? Kene me. Syarat yang mendapat. Nang tulen dia ngapain Banten ini. Yang paulukan Banten dapat nang ini. Ini sih nawang. Lo bapan lo hata say udah lontar. Paling mana bapan lo takone? Ini lo. Nanti yang kalau jual yang menang. Meme apa ngomong apa sih? Meme nyalir Banten bos lang takone. Nune nang meme neng ale bako ado kal ketako nang ako. Ada. Nah,
mumpung bapo sida nunutur bang do yang alan tengah nyakan konen beragat memunyi kan uling semangat kalau ne sida ban bapo nyautin petakon lo ke apa kertakon Kene po. Bibi bapak sunan tiang ngatur ayam itu di Puro Desa. oh nak mula biodalan manapo Terus subo. Tadi ada timpal tiang metakun kape nuko dan tiang. Lo Ratno. Lo nawang apa mirip Banten Banten itu lo. Ketuang tiang lo. ini Tiang sing nawang. ajatene yen sekenang bapo petakon timpal leken lo sing yo teken lo petakone nak walu yo mapet nyug jugin kena bapo bene bapo dadi pedesa ini nak wala kuang lebih ban bapo nuturang ne tuturang bapo ken lo jak makedadua nak mulo sing bekal ban bapo tugane maro bapo lekado ban bapo nunasang metakon kini dodane ni wikane nawang nak kuang lebih kini dijokan liwat ban bapo nuturang nyen wikan nyen nawang to bentunas nih ne madan Banten artin ban munyi Banten ne malu be patuh kenwo Banten wanten tuh ken wantun ne madan kita ne madan mewantun mewali patuh mebalik artin nih Mabalik. Artin Bantennya mabalik. Adik itu. apa kerana Banten ne artine mebalik patuh ken mewali wireh amerta paicani dosang yang widi ne tande ngangon isin Banten widi ne mepaica jani balik kang atur lang kenita pinako daging loh bapa angayu bagya matur suksema ken pekarden sang yang widi hidup idewek di meraca pada icen ido amerta pangada sok ngawanang hidup Banten wali ne kaping 2 artine wakil kita cara raos jani awana ni ngetang aturang sembah pangebakti kemerajaan ke pura ke peryangan do payas gen gede abang ibu Banten do pina ke wakil ritat kalau bener tangkil kini do sang yang widi pangado baktiang ne kaping 3 wali balikin bapa wo patuhken bo Bali ne gumi pelaka dan lok awanan gumi Bali sing siap-siap kena Banten aku dang puro merajaan parayangan tayang dinata ke ngemonas lemang liwon tayang kesong mah kena Banten ingat galungan tayang sepit semprong jalikan belakat talanan kena Banten loh dumada widi suwejo wireh irago jak mekejang serta eling tekeni dosang yang widi nah jani ne perlu tawang lanturang bapo bendeknya nyaw pangdong awak-awak apa ne dadi tandeng ngangon Banten Saja nih, pasang tiang beleng. Pasang tiang awak. yen pete apa ada telung pahan telung bago so ne mewit uli taluk Uyaden ane lekat uli taluk luwire apa talu siap talu bebek talu angso tayang bebek siap angso dadi angon Banten dua ne muwit uli sarun tik-tikan oh rako masih uli tik-tikan punyan padi ngelakadang bas dadi penek dadi tumpang dadi ketipak ne kaping 3 boburon batis pat apa luwire ni jenik kucit ni gede celeng sampi kebo kayang kuluk dadi angon Banten Kuluk tadi yang ye nak macaru kaden ngale kuluk banggung kam dawidi atur ina ketau menyen ada. buto kalau bang lapan Oke. banyak dak bumi awan anado menek turun do ne menek gen turun ingatang yen sing metemu menek turun ni sing ada pekarti di bumi Oh, jadi bawa pendapat ya. nah ne ada
biu sing dadi angon Banten nih ingat kan? Ada biu nih sing dadi Banten biu apa? Biu kayu sing san dadi angon Banten ini Allah. Kone nak kengke nih. Masa biu kayu sing dadi angon Banten? Diingat yang yen ada anak yang suci ngalih biu kayu kok. Yen bacakan sorohan biu kayu kadanan biu muani dadi angon daging suci. Babo taen keceluak kepekan. Ada wok-wokan barak-barak masawang coklat Dewa Ratu yang jegek koban bakat beli jisiu ada pina bungkul yang mal gitu nyenangan tawangan tumen kesubuh apa lah dana agak kesubuh nge anggut nih keles izin mabok kateo apel kayu ratu coba Bang Santo jadi nak berdua ada apel kayu, biu kayu, duren kayu, nek keto sing dadi angon aturan pang salah. Nah. Wi. Yang. Asuba tengahi bumi sisan udah kliwon pagarosi maro biu nasak nu abo kepekan nang alang nah pangsin tukang bapak melipatan gagapin mako gen kango nyenan uang peste kena beli apa ingat nah sesubuh medaki-taki dagangan mencelak kepaon pada malu kemudian mesti mencelak kepaon gidat jalikan jit payuk dadi grafik wapin mengojak bukan kedua adi budok ini yang budok payas menjegek luas kepekan dagangnya karadap apa dagangan nih dagangan dia coba dagangan nih ibu nak bocok nak si kubung yang sangat ditangarin bapak ini joh pekan nih analik mentas di bengangnya maru bener tekan jalannya ada truno nang jakodat tepukina bener menggotan yun biu lo napi adol tiang adol pisang ajom bulo ngiring-ngiring riki merarian mudiang dodoh maya dudukan pada kepekan ampunang di tengah margo nak rame riki wenten kubu suung riki merarian kebubu nih ayah ya tuwo nang dagangan nih awake gerenyem dakodat soa menurut upah tempat beli sing yo sang saya sing ado jelek ko nak tangar bako sing jejak nak jegek oban panak bapo bapo ngalah sekahe nyen tune nang aju nah apa nyanang sing bapo legal dah mun sing payu dagangane do meklo jak di kebang begini awak kene Kaden tongos tuntungin ukir mega kemar tu awinan nah jadi pang pasti keben wala ada nak lewat jalan ya takor nyenawang melarapan pas wecan kawi ada nak legeng uning ayang atur mirip di tongos gunung mega kemar yang sambil memargi taken-takena ini payah lah nendeng diwang di tiang mana sane ke bawah gunung puniko wadah madur kamu pisan indah dos nasi tiang paling mau cokor dewa sampunan ngungsi tuntungin ukir mego kemar puniko jantan paling mau cokor dewa pacang sedor aku ya pang nawang nah ien raosang paunukan hidup mati ulit hidup penekane ien suba panamaya gela lakar ngemasin pati sangkaning tan suwe jekawine di purisan melingih sing nyanang sejojoh jagat ngungsi ukir mega kemar yen suba panamaya mekrangkeng besi megedong batu tanurung lakar ngemasin dan jadi pangsi yang ngalem neklo ngalem iring
Asapun api. Adi soleh. Api laksen kok ini. Kemudian tadi ada dokar sing misi jarana. Ton dokar wastani. Apa toh? Dokar dan misi jaran niku rombongan niku. Rombongan apa orang rombong kan rombongan. Rombongan dagang ese. Weh, cara negara mai apa? Dagang es gitu nak. Wah, negara tan ya negara es. Iya negara ngasem peleleng ese. Yang gianyar es. Weh, naik wasin dong. Tapi tunggu dia ada penara ancok-ancok. Bapak. Nak penarak mesun kan ancok-ancok. Saya waktu Itu jemur berjalan saja. Ada tuh durian. Dan Suryaning nih kok. Nak ke pasar nih kok. Wih, nang ngadep sayur-sayuran. Aduh, nang ngadep kangkaung. kangkung. Oh, ngadep taimul. Baik. Ngadep taimun. Nah, tuh dagang taipat. Ngejek sorot tai nih. Weh, tar sedang melah pejalannya lakar ngelewat peken. Sina liu ada jelemo nama dagang, nama belanja. Jadi angon penyaru. Pembekal. Sampun nang mewah. Kijang tentuangan PC ya. Wah, Napi gak gitu mas. Pipes. Pasti goreng pasarnya patut takenang. Katah nama masar saking desa per desa menawi wen tenang kuning. Jadi ikut saya waktu pisan ya ada nama ngiring lagi. Giring. Diajak mengguyuan. Mereka bawa. Masa sih nyajang-nyajang? Iya, saya ngerti kan di balas sakit. Hah? Benar. Aduh, jembulan lemes yang ngelakan aja deh, Neo. Masa timpal perot kedo lawan? Bakaran sekan masih ngelek-lek, mai masih. Mai cang pele, sing mai masih pele. Ya bawa sekan lekai baju mana Pas Eh, ngangkat kena wak sakit kene. dah kedo Cina. Meleh yang aneh-aneh sih. Yen sen teh bos pesta seni tawang Ci. Maksa kene sih pedalam timpale demi menampilkan kita yang sportif, demi mendukung pesta seni sakit-sakit yang main tawang Ci. Iya, marah ngerti ya. Iya, Nyai. Maaf. Gusti Ayu ngerti. Oh, Sakit-sakit main ke pesta seni untuk menyukseskan pesta kesenian. kan ada sih tuh. Ci betawa aja kena Ci. Kenapa? Kedo timpale gelam ai keden Ci bapak sengsa yang ngelak pipis. Tahu kan Ci. Mulai dia mau nyiriang lepak. Nah ya buat terus saja yang belum sih kalau sakit-sakit mak kayak ini kan. Ayo kan mata duitan ya tuh. Mana aja. Jauhnya mata duitan Gusti Ayu mata duitan. Bibi ada pesulung satu supiah duduk kok. Saya mata duitan ada. Bos pipis ada ulang. Nah makanya semua mata duitan. Kecuali ini butuh yang mata duitan. Oh, ane butuh sing mata duitan. Mata duitan. Apa ane butuh sing mata duitan? Ane butuh betaron noto. Wih, Iya do perah. Butuh ngenot betara. ada Ini tawaji. model-model. Kenyataan yang berbicara. Ane butuh mulai sing butuh duit dia. Sing deman tekan pipes. Betaron noto. Cengker maksudnya. Betara noto kayak ya. Bekaran butuh sing betaron noto. Oh, sing noto kedo ate. Noto. Asosiasi pemikiran yang seefisien mungkin. Sujatnya nak apa mentor gawe nama. Jangan sila pipes beketimpal yang on gawe gitu kan. Paling ngale gawe. Nggih. Kene kene kan. Nggih. Do timpale angon Ayo. gawe. Men apa? Nak donan dek baju ini pang. Ini bahasa dek. Bahasa pangilinan dek. Menek terus baju ini. Nak baju do nyenik-nyenik enggak? Makin kengke cara Kene ngalepin. cara. Nggih. Aja angai kesenian.
Kesenian. Pesta kesenian Bali, raga ngai kesenian. Kesenian yang lama-lama, ane klasik-klasik, ane sakral-sakral tuh. Bangsa yang terbenam, jadi lan tuh bangkit. Oh tuh bangkitan mungkin. Languro ada nang upah, aku udah cingale pipis. Nah, tuh bangkitan nake. Kesenian ini. Ini ngerti. Kesenian apa yang Kesenian dilestarikan? ane lama-lama, ane klasik-klasik, ane saklar-saklar. Tuh jani utama tamu di mancanegara, alio mayap. Ci ajak ngomong kedek kaplak sing serius bunyi nampi bunyi jangan. Saya mengerti kan munyin sini. Ane perlu kebudayaan dilestarikan. Apa sih malu? Klasik. Klasik. Ane nomor 2. Saklar-saklar. Coba ane sakal kedek kencang. Bungut sini nggak belum jadi dong. Ngomongnya berseng tampencang pemesunnya sakral. Saklar tuh yang lampu ada saklar. Kebudayaan yang sakral, yang tradisional kita bangkitkan, lestarikan gitu. Pangsing anu gitu anu lah gitu. Terkenam. Model saya dah pangsing kabang, parwo, gambo, wayang wong, topeng. Badah tuh kuno tuh. Kuno. Men keke? Ande baru genyek. Lala. Kira cara. Lulus tadi mau genyekan. Nang isi Aman lulus yang tadi makanya kan megonyokan. Ane gengge badan genye. Genyek ane kini. Ya si nawang genye. Ane gengge madan gengge. Gesek jeres. Gesek jeres. Hei, stop. Genyek apa itu? Engken. Oh yang di dianci mengenyekan. Ada senak lo di Arab kita tak kau genyekan bisa objek nak kita. Jet apa jet sok apa Man apa modelnya apa? Nek itu mani-mani maru cocok. Man Jadi kayu. kan mani pamisi lo, pamisi megending, pamisi ngiga, ngomong pang komplit plet. Oh Arjo ya. Oh. Arjo lu muani Oh, menjang. kesenian kebudayaan ane lama. Ane pokok pertama tuh lestarian. Arjo. Aja dulu masa ngidang. Gampang atur saja. Dolar dari Nanang Arjo. Ya nanang nih. Yang panah Arjo. Iya kan memen Arjo. Meme apa kakak jungkah gitu. Man. Ada apa jenuh meme lah. Ya ada rakon ijo memen Arjo nih kita ada. Orang gak bebangko. Nena ici ada nakonin ijo memen Arjo nih gitu. Mati tampling motor. Salah nyebrang nyundak dag. Coba betul. Menajak dua kan nyemagai kan aja dua lapis. Akhirnya Dia panglang. si tukang tabuh. Ya Joy. Tukang megamelan pergino. Arjo sing jangan tabu sinyak lu. Sinyak sepi. Sinyak bergairah. Nggih. Ayo. Ayo malu. Ini. Awas segar. Awas segar-segar dengklau. Yang Betawang teori nih. aneh-aneh teori ini. Teori malu pelajar. Nggih. Toleh pergino ngiga. Iya, iya. Asal mancetan jet nih, ngerdak ke jauhnya. Wah boleh tuh. Boleh kan? Ngeredak malu maru mancitan. Apa ya? Weh, Arjo nih ya. Arjo tiang Jumat terus gitu dah memen nih. Arjane Juma, Bu. Ini nak Arjo nih untuk tontonan kepada masyarakat. Ane kento tiang ane ngeredak apa ane mancitan? Pokoknya asal ngeredek, mare mancetan. Nggih. Asal mancetan, mare ngeredek. Ya. Asal ada, pokoknya konsentrasi penabuhnya matanci di jet jangan jangan. Kosong oleh kayu. Doleh jet jangan gitu. Nggih. Asal ada nak uyut ya kan batal. Betul, nggih. Batal. Nawagang reng para penabuh sarang sami. Titiang enten atur samatra reng para penabuh elengan. Perhatian konsentrasi penabuh reng regina. Asal mau tintengan ngeredak kejang-kejang. Nih takonang tiang kerdak-kerdakan pengkuda jet ni mau tintengan. Bahasa yang ngerti, ci ngerti, ci. Nyanan asal ketaro, cepok mancitan.
Aman sing ketara ojek terus. Adi misi ketara. Nah kengken mengkap, arjone mengkap. Kok beningan Juma toh? Wah. Banyak anu gugong nek Kene ini ini. kenane dijak kaden. Korsene sinyak lung. Ause karuan pengkudo. Oh sing karuan. Elingang puniki natan karan-karan metingtingan. Wanta tugas kanggo ngerdek mantan. Asal uyut nyagan batal. Pas. Siapa kata Pak Ciman? Apa kata Pak nih? Kenang. Wih, bisa mah kenang. Bisa mekenang marogobo kene kadana sing bisa megamel. Bisa teh gitu. Tiang sing demen ngomong pangliu, bukti kenyataan ugas pembukaan pesta seni. Aku udah tiang belakang kenang. Wih, Ya, dok anti belah kenang Nge tiang sing demen ngomong, maro pembukaan pesta seni tak aku udah tiang belakang kenang. Ulian kengken dok. Ulan ke pantegang kenes nih. Ade pantegang. Sing bangga juara 1. Kengken ya gede-gede kan. Depan latene nya tepat gong aja kenal. lu Nanang gede kene. kendangnya. Kali gong ya. Nanang bos siap nih. Nanang gue siap. Nanas lu gerak di dia aji adola. Dadang kentan bungote. Cara orang udah nabi zane mengrananya mabawas aji abang awara. Kayaknya pulas nih. Pas gending kan nananya tadi bulas. Panak deh ngeling gemak bulas gua. Beda, Bulas panaknya jang di pelangkane. beda. Mancitan bujit memen nih. Nang kenangan lu penghunian. Pesawat anak-anak hijau nih kenang nih. Song itu apa? Pesawat anak-anak. Lacurana jinomit. Des. Satu. Dia pen jelek tua hidewa nengala. Gedegen rangkaian ya. Yan. Gedegen rangkaian. Yan. Oh. Aduh, Adik kita gendengnya. blus kaset nih. Suka Duka. Weh. Gamelan Arjo apa terus bolong bangkong dong. Kubling. Mau pindah mancinan coba pergi tila masih kaget. Yang sini. Adi sing orang adi. Ye. Tuh kengken aku bukan pergi nona ngedom tuh kalau mau gendeng. Suka duko ancina gitu ya. Tadi penabo iwasen ken gerak-gerak pergi none. Marah main apa nama kamu? Oh perhatian penabo teken penari. Konsentrasi. Nah. Teken gerak-gerak ikuti kan tabo. Nah. Silakan. Ya. Suka.
terus. Nak kengken nih. Senja terus beding-dingan nih. Adi terus kocak. Kocak suara nak keles bangke aja. Man pantas nih kengken didang sebagai penabo. Apa kapan nih? Apa-apa? Mengening. Ye. Mancetan ngerdak angsal. Yen mengening mancetan ngerdak angsal. Oh kentan. Oh kadang dia terus mancetan marah kerdakan terus. Nah, gimana? Yuk. Kuenten sane tunasang ditya. Oh aduh bakal ini dewe kena gini lautang nih. Kewa titiang ngamong baca asing truna tiang lama. Oke wae dewe ngomong bajang. Nggih. Asing duno mah kejangan nah. Ken men nyakin, ken men sing nyakin. Liune nang kewa. Pas lae sih. Dia dewe belum. Nggih. Aja ke kudo jangan nah onyang nyakin. Sosial bener toh. Weh, Kijo lung, aja nang lung, lodang luung. mau yang ada nang lemas ngajar rasa gitu. Kuda so nyakin. Bukan dasar bang. Hah? Aduh. Tiang sing kuat. Yen kita dewa berarti tanggung jawab kena ge. Jadi aji ngurin. Tingkah bajang melak lawan jelek. Nggih. Anak sengkong ngomong bajang. Abang sengkong. Tapi Kewa. Pangsing cara bajang sawat, nawang sawat. sangyan Ane unyang-unyang belakas tuh. raso. Dekau ke nemangodor. Mekelo bakal tutut. Ini dewa ngambakang bajang sangyan, asing ngelablakas muntul nyele sangyan segi dewa nih. Lo panggil pok lo hodor. Lain dia pasang tanggung jawab. Bedok. Nutur kan timbal nih. Beda. Saya marosan nyanyi kolos sangyan. Red lo panggil pok hodor. Ngantek dua milu nyele. Kedua-dua. Milu ngodorang belakas. Bedok. Di pekat gue nih. Lo. Panggil pok sangan lo. Odor. Adik kedo adik. Enak tua sing idang odor gitu. Bisa setruk bisa kayak Adeng tapi nyantel. Yeni dewa apang melah panyacara bajang udang. Jawa tuwek, Jawa kuwok, tongosnya nih di badur. Disirakan tongos. Wek ya kone di do tongos nih. Wek di do tongos nih. Yang diingat deh. Bakal blokin dah. Berarti kan diingatan berarti sing tanggung jawab gini ban. Melang aja. Ada gaya lo cuman. Nah tuh. Aji sayang dan kentiang. Udah ngaji sing sayang. Dua dewa dan putra naji nih. Iya nih aji sayang beli yang tiang kapal terbang. Dia apa? Kapal terbang. Kapal terbang. Kalau pantat ben manis ya do. Sakit-sakit kali gai, kali beli kapal terbang kali kan. Ini maro sayang sing ngerti mana. Ya na sayang mapiana namun lo gitu, aku jadi petan panangnya harus dibelikan. Masalah makan tidak makan urusan orang tua tuh. Oh yang sayang ke panak apa lagi bang? Nah kau mah mantap lamun cuma nak kau sing. Serah. Oh panaknya cek selaset dengan lagi duit. Nih lagi pok nih. Ini mangguk bungut ibunya. Ada nalo ya panak. Dibukainnya nyakitin kapal terbang. Pakai tapi tante jangan panak kan? Ini ngai peliang. Pokoknya no gaya kan? Tahu bakal lekat ibu nih. Kayaknya Butawang kini panas gumine patah lang bakal lekat. Ada nalo lekat, megarang lekat. Jadi kenyakitin ramo. Biaya. Singidang. Mati dia aja. Enggak dok. Mati. Wih singidang beliau mati. Silakan mati. Mati. Aji sing keberatan. Adik kita. Mati dewa ngae bin. Sing kuangan celebongka. Aji beliang dia. Singidang. Buat dia mah.
Blen. Blen kau. Hal. Menangkin. Suodeng. Sodang. Benar. Mulai. Woi. Ya nongkon ki mulai nyen kelamalang drama nih. Mulai. Motornya di Jongoyo mulai. Woi. Megambal kalau nih melaj dang bleng. Besodang kone. Besodang apa kelek-kelek dini. Menangkin apa nabi ya? Ikan nilar, cabang arwan kan. Awak boleh jurusan. Apa jurusannya gitu dan mah? Itu cuma jurusan timpal. Tabu duen. Ken sujata ni ciliak. Panake. Nyin panake. Yo panak. Iya, ayo orang ki panak sini. Nih, Ngawak. panas ngerti nih. Tenang dia. Subuh rencing disoren. Ampun tiang magamal jak. Deserbas pelih kan di tiang niki. Di tiang meriki nak sampun ibung sareng preginone. Di tiang sebagai penabuh anak boleh instruksi saking pregino. Melanci sebagai penabuh konsentrasi ci teken penari. Ken gerak-gerak penari di atas panggung ikutilah dengan tabuh. Dan menentusi ya. Suwun apa gitu. Udah keras. Tabu drama. Nih mesti belum. Jadi arjo kene. Ada mau kunci ayu ngajai dolar. Mula gitu. Panas yang panake lagi. Kapal terbang lagi. Kapal terbang tadi ya. Panangin. Panas dia. Wah, aduh, ben lagi. Uras indah. Wah, nih. Lo kayak apa tuh jemak sih? Nang melang ingat ang celuk kotokan sini. Saya jadi apa ini? Kadang jadi parekan. Iya naliang wagi pemantas bro. Patut sih ngatur ngayah ibu. Tadi nih tidung ya jemak sih kok kayak apa nih jemak saya? Hah? Hijab matan sini. Kak, apa cuma kayak ini lar? Wak mau ngelah jurusan nih mah. Lah, yang Nang bener-bener si matur maret kabin ukuran bener nih. dia anak liung lah, bener kayak ketage. Aku nih gak henti. Ane ganti yang maru. Kok gak apa nih jemak saya? Dia ngayarjo, dia tadi nanang arjo. Gusti Ayu panak arjo. Kan? Tuh panak dia gitu. Ken udah punya anak belum sih? Ken buah anak sini. Ken punya anak.
Yang Nana Arjo, mami lalu. Hei, gerakan mau cacingnya. Goyang ini. Gerakan kebukan. Ngajak dolar peso sambil yang meliangi dolar rubah. Ini dia nasi kuning. Berdua jadi ke pasar. Kan. Jadi sarang tuh dua. Demi lu. Dah, wasan mati ini. Demi lu. Dah jalan. Ini dia nasi kuning. Miskin namun jukung kan. Nang kenah dewek ayune. Ayu tan raso kapeneng semitan anak tuh yang kene. Siapa napi nih Kiji? Nang kenah dewek ayune. Ayu suba kelip, ayu suba bajang. Ide dua gong gede suba ulah keadaan nih. Ien dua dadinya nih deh haji nih. Dosanya ayu pak ringlingi ide dua gong gede nih. Dada siapa nikah Ji? Bayo yang lakar tepukan ayunin. Oh, banet yang bajang ada dogong gede teruna, yang serahina ngiring ide bahaya sapunika. Dado suau mangken aja mau bawas kenten. Sekadet yang ingat lu cerek yang sampun ngayah dikiring puri, mulai setanda ngiring ide dogong gede, kayo nede kentian lalu weken masa meton Ji. Terus yang pidan juga sayunin nu cerek ada nih. Ini. Apa mahawenan dewek aja nih memelak pejalan ayu di tamangan jande. Napi mawenan. Ayu lakar jangkepan aja. Sarang sirah. Sarang itu dua gong lingsir nih. Aja nede dogong putra. Bo. Ji, nak tua dong Ji, nak tua Ji, dia ngedo aja. Duh, ayu ngenah anak subot tua. Nyot aja nih bang kawang ayu. Bang presiden saya naji nguasi duit jagat ini jepang sini. Kalau ayu nyak menjangkep panduin di subane lakar kejamahin dewe kayu deh. Ricat kalau ditunyen aji lakar mulang pengelak semaro ada nih. Mang dari detan sida nyamau ke dan di tiang. Bener. Kemana dari tiang? Kemana sapu niki Ji? Kengkene. Kasan pet prada wentana truno sane manut ring mana di tiang. Ijen ada tiang antar sarang lego Ji. Matung dia ngaji nomba. Paling belajar toh sang rogen buen jebol kan ada nak jalur biasa nih kalian dikenes pakai kita nanti Apa mengenap? Nyen koren mau belanja. Sing tawang mantri pasar nih. Mantri pasar orang mau belanja. Nyen udah di tumdagang. Boman minta izin kan mantri pasar nih. Ngawag-awag mendagang. Dan sudah ada penertiban, pangkadong rapi, pangkadong aman, pangkadong bersih. Begitu. Itu mendagang. Kemang kok parkir dah. Kenapa nguyakin montore?
Kengken jak campai no mantri pasar. Jak diapan mantri pasar medagang. Bisa mirip betul lihat. Telah lihat. Yen mau dagang sing dadi madukan. Dagang kain sing dadi madukan ya dagang baso-baso. Dan tadi Sing nyanan mabos seru kaena. Ane dadi madukan. dagang napi. Dagang lawar baru dadi madukan. Dagang lawar mantan dados madukan. Loh, nih baru sangat binan-binan mantri pasar ini. Pembinaan Kengken. Bane dagang lawar jekek, liung idang maya, dagang lawar ini tadi madukan. Sing coban paling liu maya. Yang sing adok ang Kengken mah lawar. Aduh lo, jadi mana udah mantri pasar cara merdah ini saja. Ayo cek pasar, sampunan juga galak-galak kencan. Nyen galak. Rago nih. Bidan tain tegoro. Dan dia tegorot yang tumen pak biasanya naseng kini mantri pasar lo. Ye, nak mantri pasar baru nih. Oh baru nih pak. Oh baru tumen maro jani. Bongen dan kan becikan kenalan aduh. Oh kenalan. Oh pangkadong wawuh jak mantri pasar. Penting saya jadi pakannya sing Oh tawa. nana dati. Tiang mang doning pak kadi teruna nih. Kengken naksir sagetan. Kaya Men yen mantri pasar itu no Kengken. yan pak kadi teruna. Tiang hari bajang-bajang niki. Oh nu bajang-bajang. Ngako bajang, ngako tuwo. Mantri pasar itu urusan na bajang na tuwo. Kadong ngapecang ngaperon na sengkok dadi medagang. Nangali gae tong. Pak mantri pasar sampun aja kental. Mantri pasar sing tadi tawah di kenteng nih lo. Pak. Kengken. Makin dan sapu niki. Walau tiang mantongos nih lo. Kadung tiang nomor tiangnya. Oh ngajak mo medagang. Iya di pongo. Man? Pak mantri pasar. Nomor di kartu di nyogok. Pak ini. Oh mantri pasar kal sogok. Ini. Tengah mau pen-pen ke jeling-jeng. Adi senggan aja kental kan. Man? Raga nih kelbang tiang pipis. Ada uang makan. Oh mantri pasar kal bang pipis. Ini. Oh pes perai nih. Oh dadi. Dadas kental. Dadi. Pak, sejak ini Pak pedalam tiang. Oh kenapa nih? Maraka di pekan bo macelengkang ngerendak ngurusan dagang. Ye nak tugas toh. Lah kote je tugas. Masang seduk apa sing man. Yen bo Pak polos, yani dia ngamang nasi ngamang pipit. Oh. Dia ngamang pipit beli nasi malu. Oh nasi malu beli. Nggih. Rot beli nasi, beli kopi. God beli kopi. Oh, jalan pangiyunan laban makan, si dagang nasi medion beli. Yen bo liu makan jek Lah, Dek. Pak, kepetang sing laba yundo. Nyen 2 beli nasi ji 100. Iya Pak, sing bepes nih. Oh, Boyo kal bang uang makan. nge panit yang rugi yang penting mantongos nih lo. Oh nah. Kange Ini 100 mainang nah. ben 100 di. Jangan kang wang man ruko katik kang wang. Bikin mau cetamo. Makin Baik. tadi Ini nge Kang. kalut 100-an breng-meng kok kene. Oh nah kangu kal temel. Oh aliang taipat. Oh nah jadi kene jak bebas. Ijo ya kena medagang. Ijo jelah jak tadi. Dadas. Oh kadang dor nabe bang. Berapa? Yang Pak yang Nah nanti ku tadi pengalaman. yang dagang.